Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Ketnat Yadari jang ke Pakistan Khawaja Asif ulakop ya ke India balada ke India kan dut pan ketak ke Pakistan ru kan kerut kela bat kan om Syajem Asif ulaong baka khmat namar ka khmat ka penyat namar ka penyat ulaong ru baka Pakistan kala yo jingtip ka batikna baka India ketemu ban her thmai ka Pakistan haki babun kinong ba handai lada ka lek kumta ka Pakistan ru kan pen phai kela ulaban biang da ka baong balada kinong syong ke Pakistan kiap kinong syong jong ke India ru kiap ulah keranya kini hadian belawai ke jingalang jong ke National Security Council jong ke Pakistan shu ulah thet kti da ka baong baka Pakistan kam dan benta IA ha ke jingsha her thma ke India ha pahalgam bat ke Pakistan kam kersyan setia ki lekno bat kam ailat hiru ba ki pai ba ki baloi kin syakta lada kalong ha keno ke cakaru Handai wat hadian baka Pakistan kala dak pendram ya kini jingja ulaong baka India ka syempat ya kirai ki balong thik kumba kala her thma ya ka Pakistan kamtam ka jingpen kot jongka ya ka Indus Waters Treaty hakini ka jingalang jongka National Security Council ka Pakistan kala syem ya karai ban om syashu ya ki lingsun ki bana India lani ka bapanya na India bakan ya haki hau jongka kan khang lut no ya ki linti baro na khendo kan thup ya kakat khapot hawaga bat kan pen kot chua no ya baro ki kam khai pateng bayadei bat ke India kala pen mi ru ya ki juk kirai gombala rai da ke India kata ki no India ki deban mi no na Pakistan bat ka SAARC visa exemption scheme ru kan kot no namar ka jing pen kot no ke India ya ke Indus Waters Treaty ka Pakistan kala pen bana pakaru kan pen kot no ya ka Simla agreement khat khandai spa nyopuar इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और उस टेररिज्म की जो वेव है मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है